Assalamu alaikum. Haray mi hewrike on fopla landis ko jawontre parti mo wonɓe siwude fode a image diallo mi torike on e partage ane e live meɗen on hande ɗen mari piiji seeɗaji yewteteɗi ka bimbi ɗo hande ɗen mari piiji seeɗaji yewteteɗi ka bimbi ɗo mi torike on partage ane ɗan sakitane e live meɗen on hande ko piiji seeɗaji no mi wi'iri noon ɗe balɗe feƴƴuɗe on hino lamme ɗe yewti e fi bari mamadou alpha woɓɓe sikkiti ton so tawi ko kanko e minilan ɓe anda ɓe famali ka suite la première africa mi yi ino posti ɓe inni mamadou alpha bari mérite un poste dans l'IFDG et pourtant c'est une réalité jentitoɗe o noon winduɗo l'homme qu'il faut Cellou Dalein o mi anda o hande o poste makko mo posti ɗo ndaare no windi ɗo 17 mai 2022 gentite moƴƴa noon ko windi kon ɗo o une chose à ne pas oublier. Monsieur Mamadou Alpha Barry est le seul qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition en Guinée, sans changer de veste. Est-ce qu'on fait? Il a osé de dire la vérité à 4 pouvoirs différents. Lansana Conté, Dadis Camara, Sekou Konaté, Alpha Condé. Monsieur Mamadou Alpha Barry a toujours soutenu la vérité. Il a été toujours fidèle. Ce n'est pas au moment de Doumbouya qu'il va abandonner le combat. Félicitations d'abord à M. Mamadou Alpha Barry parce que moduwa kanko kadi weltanede andine vraiment hemo wakkili so yiɗe balle feƴƴude mi yaltiɗo mi waɗi acte mi yeetike jama o mi yeetike présidentiel o mi yeetike hajjali matudale mi yeetike responsable ɓe parti on yoɓe ndaaru defi mamadou alpha bari ko waɗi kamɓe kadi ko grandjo e kadi ko professeur jo goto ɓuramo gandal goto ɓuramo ton minnatade pardon goto ɓuramo ton gandal ma o ɓura ton woɓɓe goo ton gandal kono wona sama kalaɓe ni ɓeɓe on no hiɗeɗe wona sama kalaɓe wona kadi paykum kadi hanton wona paykum moɗon ndaare programme jiɗi no duwira noon waɗiren noon sen ƴettidiral sen welsinike ɗoni ni cadre ɓe meɗen ɓen communi kamɓe meɗen ɓe ko wallahi haray moƴƴanayi ƴette responsabilité moɗon on waɗen ko hane ko ga nder parɗe fino heɓiren laamu a yiyay ɗo goɗɗo hino añanama hunde jentitela moƴƴa ɗi nani a yiyay ɗo goɗɗo hino añanama hunde ko tawta si rewile e makko hewtete o salo pat koko ɗum non no waɗede mi yiɗa wolugo secret ji gon ton ko conseil molanaɗo mi ari yewtugol lo jama on responsable ɓe parti on ɓe wattan hiila e ko hoore ko ɓe on kon wadde on faami ka mi yaltono ɗum ɗe balɗe mi wowli woɓɓe no toon weltanakilan woɓɓe gono toon min diskutuno woɓɓe gono toon weltanoki fesko mi yalti komi wowli et pourtant ko gonga mi wowli si a wowli gonga ɓe inna non Cellou fanko hande o parti ko faala ko laamu o faala ka hande poste min naali mo faala poste min naali mo faala ka poste min ka suite toon yii kon mi windi ko ɗum o andano hande o anda ɗo janggo min ala hewtande fiɗin piiji fes mi e mamadou alpha bal ko waɗi mi ala importance komi yewtana ɗum mi abbortako goɗɗo min mbiɗa andi déjà neeɓi komi andi o neeɓi komi andi o communi kanji makko ɗin wakkilare makko ne donc goɗɗo jara ko wolantata somi suiteno posti suite on ko exemple jonni wota goto yaltu ɗon mono maɗe saɗumanade foni kemminge yali bonjour frère ça va mi wurike ma la weltanima moƴƴa frère golle maɗe on kadi te champion ko wakkilagol le combat on abandonne pas le combat ok joni noon faame komo noon ko yewtere ɗo ƴette responsabilité ji moɗon ni waɗen ko duwa ko o sahi nde sattende nde e muɗum ɗo en ala dari ɓe darti ha hewtiɓe ɗo en ala dari ɓe darti suusuɓe ha hewtiɓe ɗo en fof meɗen en gandi si tawi satti yimɓe nafigiɓe ɓen ko ɗon ɓe sortoto ɓayno en fof meɗen en gandi satti ɗe balɗe ɗo fof iɗen sattira programme ɗiɗi alaji Cellou no hawra tum piiji sattuɗi donc yimɓe nafigiɓe ɓen ɓe wawata ɓe rondade teddu ko ɗumanno ɓen no ɓe yalti hande ɓe yeehi ɗaɓɓoygol ko ɓe wura oɗo no imoɗo duuɓi dare ɓe goɗɗo waɗa e opposition duuɓi capantati imo combattude régime ji nayyi fof différent ji o waɗi ara tawamo ɗon régime conte neɓuno régime dadis on arno ɗon régime alpha condé wonno dare on noon duuɓi sappo e goho ɗum fof hiɗen combattude mo dari mo darti mo wadde communication ji makko anduɓe mo ɓe noon no andi ko mboynete mamadou alpha bari mi yeetike mi torike o mi jiiji on waɗen ko duwa kon ka nder parti akken piiji gono toon ƴettidirane responsabilité ji meɗen ɗi waɗen ko duwa kon en fof meɗen
si en darke ɗo en dartike en laamoto mais so tawi tum woɓɓe wakkiliɓe ɓen ɓe yiyantake ko ɓe wakkilaki ɓen wona yiyanede haare no sattifi ha feƴƴiti keeto min noon mi wulata yewtugo lay e goto gon kam ɗe balɗe ɗo noon kadi mi hendike information ji très clair ko tawata responsable ɓe goo ton ka parti toon wonɓe négocie ɗe Ousmane Gawal fi jonnede mbuuɗi kamɓe ɗe ɓe ronki combat noble on kamɓe de ɓe yeytike o anda UFDG ala ɗi mbuuɗi ko jonna goɗɗo ɗi mbuuɗi ala UFDG ala mbuuɗi ko jonna goɗɗo ko si tawi a wakkilike combat ma on combat noble combat ten so tawi ɗa felliti ka gorko a hooli ñande gore combat ma o wawa avancinde yeeso oɗa kadi no hooli ko ɗum nabbata en wakkilude ha laamoɗe mais woɓɓe no combattude woɓɓe no yaade waɗa négociation ji hakkude maɓɓe acce ɗum wakkilude ɓay tum ɗum felliti ko ala gisel on leader jo moɗon ka parti ko ala gisel hooli ɗon change la guine joguitoɗe ɗon wata goto change kan wata goto change kala change ɗo nini ngenan ndu hendu wondu wifude ɗo ko hendu c'est à dire ko hendu wirtere ni kala yawɗo ɗo o wirtoto o hewtoyta ko yahata toon o wata hilata ndaare ƴetta exemple hande honorable Sellou Balde o yewi ga o hewtoyata ko yahata toon mala ɗon o yewi ga o hewto yaal toon est ce que konko ɓe wanno wadde ko gonga o mo ɓe woni inde ɗo yoɓe artir Ousmane Gawa ha faɓɓi janggo wata si leydi nin e kammu ngun hiɓɓodiri si nangue ngen e lewru ndu wattuna kambu ngu e leydi maayol yi fof hawtinirama fi artirgol Gawal wata on artir Gawal few ko parti wata on artir Gawal few so on artiri Gawal ko parti so on yeehi o tappo congrès o vangeode so o yahoyle no woodi jonnaɓe mbuuɗi ka parti fi détruirgol ɗuma so on yewtoy toon ala gisel feƴƴoyta few ko ɗon huuli par ce que on yii so tawi o nani ko Ousmane Gawal ko o so tawi ala gisel no waɗi o ɓiyaw tum ko compétition andingol ala gisel ko populaire ɓuri ala gisel so jaɓi o parti ɓe falamo ƴettogol parti ɓe waɗa ko juuɗe newre Mamadi Doumbouya na enen wonɓe ɓen ka parti ga en ala haɗi mbuɗi ko dartoroɗen ɓeɗo si tawina doole meɗen ne e wakkilare meɗen en sen darike tum en hewtani ɓe publique no wontidi e meɗen en hendoto ko wawɗen ko kono woɗɗo wawata jooɗade ɗo ndaara ko fewndi kon ɗo fanka jokka haaju mum non ndaare wonɓe ɓen wakkilade avance noon ɓe welti noon ɓe fiyo combat o yaw yeeso watan yettugo duwa koye korde ley wattiron dow so jaɓi joguitoɗen communiquant ɓe meɗen men joguitoɗen responsabilité ɓe meɗen men teddinen fi maɓɓe encouragé ɓe moƴƴa fino combat wiyata goɗɗo combat duuɓi capantati e yimɓe régime ji nayyi na fi régime Mamadi o yanɗo ɗo on tigui abandonnirta goɗɗo abandonnata ɗum noon few o yeyatadi mankague mongo yimɓe buyno andi ka parti ɗo kon feƴƴude immoɗen yewtidiran en gonga wonɓe ɓen takko ala gisellu kamɓe kadi ɓe ala jaɓude yewtade ala gisellu sina ɗo an kon no wawirtano on boso iɗa andi goɗɗo no wakkili ƴettamo waɗira on wa paykum ma quoi ɗum ko foutaise ji noon ndaren ko wonko feƴƴude ko aduna waɗi ɗum sa yi jama fo woɓɓe no dogude yaha Joachim Baba Milimo o yi ko sinini kon fédération ji ɗin ko feƴƴi kon aɗo yaltat o faala yadorde ɗin fédération ji ɗon fo c'est à dire ɓe darde Ousmane Gawa joƴƴini fédération ji Allemagne Portugal France partout ɓe joƴƴini fédération ji ɓe ɗaɓɓude mbuuɗi ɓe ƴettude mbuuɗi ɓe naɓa toon kadi ɓe sodde jama on ɗum noon fof ko hollugol jama o o yinni ñande Alaji Sellou Fall ɓe yaw ko compétition daari juste ministre de l' administration du territoire no yawo parti on no yawo président Sellou ɓe yoɓi ko ma ɓe artira e Gawal maɗum ɓe poussa jusqu'à nouvel ordre na yawre noon ko yawre noon yo jama o immo anda ko on kon feƴƴude ka leydi meɗen ɓeɗo hewti hande ka laaɓani en so tawi na pinka itataɓe ɗo mori kon Aymara Camara yaltino ini alternative fo goto ala sina Mamadi yaltali yona gonga Mamadi yaltali yoni ko gonga mori kon de yaltini candidat jo CNRD ko kanko en fop meɗe ɗen jooɗi tan ministre Ibrahima Khalil Condé o mo wonɗo yiɗo administration du territoire o ɓe woɗitani Mamadi Doumbouya porte fiyo wono candidat on yi constitution mo ɓe waɗi on ɗo jamano sikoɗo ko sama kala jokka ɓe jalde ɗo masibo molanal ɓe on jalde ɗo wata ɓe to ɓitte enen kadi ɓittidiren ka parti wata añan goɗɗo ko wawɗa kon hiɗan hoorema ko hiɗanɗa kon gorejo ma joguitoɗen waɗen ko duwa konga nder parti meɗen wata añan ɗimmojoma ka nder parti ko wawɗama ko waɗande en foof meɗen en anndi ɓeɗo ɓittini ha hewtiɗo enen kadi waten ɓittidirga wakkiloɗen no abandonné no affrontiren o guere ɗo mbeɗe anndi noon Mamadou Alpha Bari o décision mom akko momi hiiɗo o abandonnata parti on o selata Alaji Sellou mais goɗɗo kadi yo jonnite teddugal muɗon teddugal makko ngal ka parti yo jonnite teddugal makko duuɓi jelu ɓe combattude ka parti immoɗen wakkilode manifestation ji ɗi fof majjo yaltay mi yiyay ɗo sukaɓe buy ka parti no invité Dakar no invité Sénégal no invité Sénégal no invité ɗa
Sierra Leone mi invité partout en Afrique ɗo waɗugol congé ji waɗi woɓɓe ko Europe yata woɓɓe déjà ko Amérique yata waɗugol vacances ji tourné arta mais mi ala yide grand jom ɓayno mi yi o suite publie koko ɓen ko Mamadou Alpha Bara no mérite kankade au moins poste ka parti mi tawi ko gonga ɓay mi yi ɗum seeɗa gonninanni yalta en fof meɗen yimmoɗen daroɗen daren ko duwaɗen ko wadde waɗen noon waten combattude e laamu aren combattude e hakkude meɗen o angal muñare nden e angal yurmenen angal fottal ngal ko ɗum haɗi Alhaji Ba Mamadou laamu par ce que nde ilon fof meɗen andi élection ji ɗi nde feƴƴuno Alhaji Ba Mamadou yawno hiite e sirajo en fino ɓe wawira famodirgol ɓe jonnamo mais ɓe tawi yimɓe ɓe naati ko noppi maɓɓe yimɓe fulɓe ɓe tawi ɓe naatama e noppi maɓɓe ɗin tawi naafiki sori awa ko angal muñal ngal ton ko ɗum waɗi Alhaji Ba Mamadou laamu ɗo kadi en yi wonɓe ɓe sortoɗaji sellu laamu koyɗe fi wato laamu 2010 en yi 2015 2020 kadi ko fof sikkuno ɗon en yii no feƴƴiri noon en fof meɗen e andi haɗunoɓe Alhaji sellu ɓen laamu ngu awa ɗo si tawi en moñodirali tawi ngenawo e hakkude meɗen ɗo haaɗi Alhaji sellu laamu haray koko woni e sonkude o birdi ɗen ka réseau sociaux ji e kon nder ton e ko wakkile ɗo walten wolugol pijigo on ton haray ɗum fuu ko zéro mi torike watan bonnu combat men on few o wakkiloɗen daroɗen dartoɗen anden ko duwaɗen ko wadde o saaha mi wonɗen ɗo laamu ngun alaamu fewte sina YFDG sen wakkilike en laamoto so tawi noon ko daarugol ngenare hakkundeji meɗen ɗiɗo mi aroya noon mi woola so ŋaccali ka parte mi aranoya on ɗo walla o sikka komi feetuɗo mi aranoya on toon mi wolana on toon ko duwa natude ko noon par ce que so a jeejigo a yewtorimo gandal a yewtorimo faama a yewtorimo jeejo o ala famude aranoya mo hewtanamo tikiti ko ndiyan hewtanta ɗon wuppo par ce que on fof moɗo ɗum andi secret ji moɗon mbeɗe andi secret ji moɗon ni mbeɗe andi kadi négociation ji ɗi wonɗo ni wadde woɓɓe déjà no ka parte ɗon falama yaade déjà ɓen noon mbeɗe andi ɓe kono si ɓe accali mi aroya mi woola inde mabɓe à très bientôt fode ya Image Diallo mais wakkiloɗen daaren yewten présidentiel dalen gonga fi wata parti o lanco o mo wonɗo yide so on artirimo ka parti so on artiri Ousmane Gawal ka parti on bonna e parti meɗen fu on bona si lendi e kamgo mi fillito moƴƴe wata on arti Gawal few ka parti si lendi e kammo ngo hiɓɓodiri wata on artirimo ka parti wakkiloɗen teddinen communiquant ɓe meɗen ɓe respecten président meɗen on hollenmo ko duwaɗen ko wadde fi en yaw ka laamu si Allah